Għaddejjin pass fl-Ittra Galatin, hemm ċans li nitilfu ma' di l-ittra bħala ħaġa bomba waħda. Xi tfisser? Għalfejn Pawlu kiteba. Tiftakru kif Pawlu beda l-ittra bil-beraq ratu sajjetti. Saħta doppja fuq dawk li pruvaw jawġu l-Evanġelju. Rabja tiegħu. Id-dispjaċir tiegħu illi dawn il-Galatin insara bħalna kienu qegħdin jisom jinsew l-Evanġelju. U jpartuh ma xi ħaġa mhux biss inferjuri, ma xi ħaġa li ma toċ. Xi ħaġa li Vanġelu xejn. U niftakru kif Pawlu wkoll lill-Ġudajjisti li kienu qegħdin jippruvaw jawġu l-Evanġelju billi jżidu miegħu ċ-ċirkonċiżjoni u l-festi tal-Lut u d-dieta u li josservaw l-jiem u l-istaġuni u snin. Pawlu dan sejħilhom minn ma qed jom moda aħwa foloz. Din ittra ta' gwerra. L-Apostlu li rċieva l-Evanġelju minn Ġesu Kristu jgħid li jiena apostlu mhux magħmul mill-bnedmin imma mill-Alla nnifsu. Hawnhekk qed jaffermalna illi l-awtorità apostolika tiegħu li għandu id-dritt, għandu l-jett li jgħidilna x'inhu l-Evanġelju. U mhux insawruh jew nivvintawh għalina infusna. U allura naraw il-personalità qalila tiegħu, anke dik il-rabja qaddisa tiegħu. Però hawnhekk imbagħad qisu jiftilna tieqa għal-qalb tenera tiegħu. L-Apostlu għalkemm kien bniedem tal-azzar, kien ukoll bniedem li jħoss. U bniedem li ta' bilħaq iħobb lil dawn l-aħwa illi meta mar fosthom fil-Galazja semawh, ikkonvertew u trabbiet din il-ħbiberija bejniethom u Pawlu bir-raġun baqa' affezzjonat lihom. U tant iddispjaċih meta sema illi kienu qegħdin iwarbu l-Evanġelju li kien waslilhom. U għalhekk naraw il-ġibda fraterna ta' dan ir-raġel, raġel imkisser bil-vjaġġar, imkisser bis-swat, illi kellu din l-ambizzjoni waħda, illi jagħti tama lin-nies mitlufa billi waslilhom l-Evanġelju. U allura hawnhekk naraw issa qiegħed jimplorom, qiegħed jitlobhom bil-ħeġġa. Isu missier illi għandu għal qalbu l dawn it-tfal ċkejknin illi nsertawlu mqarbin. Imqarbin. U qegħdin kwetawh. U qegħdin itelfulu l-irqat tal-lejl. U jimplorom, nimplorakom l-aħwa, ġifieri nitlobkom bil-ħeġġa. Appell minn qalbi da. Siru bħali. Għax jien ukoll sirt bħalkom, xi ġifieri? Kif insiru bħall-Apostlu Pawlu? Pawlu qiegħed jirrikjesthom, qiegħed jitlobhom biex jimitaw il-libertà illi hu għandu fi Kristu. Ftakru l-Pawlu kien darba Fariżew, illi għalih il-ħajja spiritwali kienet lista twila ta' ordnijiet u liġijiet u jipprova jżommhom kollha kemm huma. U jgħidilna li hu kellu b'xi jiftaħar għaliex kien miżmum fuq iċ-ċidejn, kien magħruf bħala bniedem devot ħafna tal-Alla. U frattant Kristu oġbu li jurih li kien maqbud f'xibka ta' legalizmu. X'inhu dan il-misħut legalizmu? L-idea li inti tista' tirbaħ il-ġenna bl-ubbidjenza tiegħek. B'dak li tagħmel int. Flok ma tirċievi u tgawdi mill-milja ta' Kristu, għandek il-Kristu għandek kollox, qed tipprova tissupplementa iż-żejt l-emejjel tiegħek. Li aħna issa nafu illi huma ċraret imnitna, illi ma jgħoddux. Din hija xibka jew l-ingombru tal-legalizmu illi nies reliġjużi kapaċi jqabdu fiha għax jaħsbu li jiena tajjeb biżżejjed.
الفاريزي في زمن يسوع قاليش حفنا منهم ما لقاوش، إلا عليش هما قالوا احنا نراو. ويسوع قال لهم لا، لدربة ان انتم تراو ملا الذنوب تاعكم يبقى فوقكم. يسوع جيب شفاية المنو آمي، المنو تروش، المنو دايف. سيروا بحالي عشينو قال سيرت بحالكم. باولو كان له باش يفتحر، ما داك الفتحير رميه لم وقالينا نوضوا بحالها زبل. كلمة قوية، نوضوا بحالها زبل باش نربح الكريستو. أراو المساج بوزيتيف تاع الإفانجيليو. الإفانجيليو يعطينا الخيار، يعطينا الكريستو والملياتيهو. واللورا يك كلو بشيش يفتحر قال داك ما يوتشسا، داك هو الريليفانتي، الريت نربح الكريستو. والكريستيان تاع الافاريتيا او كريستيان ماتور يرجونا وإيفا عنده رجون اللي لدربة أنا الكريستو أنا كوش اللي عليش في كريستو تامر المليا كلها تاع الديفينيتا في الجسم. ولا الباركيت النومرابلي اللي عنده شياطينا ينسابوا في كريستو ابنه، السورس تا كل بركة ديفينا اللي الله يريد يعطينا. واللورا باولو اتيدوا لهم كونوا هيلسا من الليجي، تحرسوش للليجي بحالا المت يو الطريق اللي حتوصلكم على الجنة. مش عليك نعطات الليجي نعطات بيش تورينا اللي احنا مدنبين، اللي احنا سبيريتوالمنت فلوتي. واللورا سيروا بحالي باولو داربا كان افسات في الليجي تالا قالينا بلختية عن كوانتو الليجي، اما عارف اللي بالليجي مش سيصل. لحظة سيروا بحالي اشيين وقال سيرت بحالكم. باولو من كاي اللي كله داوك الفانتاجي كلها اللي كل لود بين اللود من تربو بنيامين تشيركونشيس في 8 يوم وتانا لستا صحيحة تا كسبيت واكوست تياو لسه تيفتهر بيوم. قال داوك رميتهم، سيرت بحالكم، انتم مش باغاني كنتم تدوراو للأطفالات وينا سيرت فوق الاستاس ليفل تاعكم باش نربح الكريستو. عليك جسو يدلنا اللي امباركين وما الفقرة في السبيرتو، مش داوك اللي يحسبوا اليوم عندهم حفنا اسيتس، حفنا افاريت بشيش يستاو يحسبوا لها يمبرسوناو اللالا. ما نستاوش نمبرسوناو اللالا بداك اللي نعملو احنا، مو يشتايب بالزيات قال يطلب البرفكسيوني منا مسخوط كل مين ما يبقاش زوم سكيخ ما كل حاجة في الليجي بشهرسها. ما تستاش تعمل نفس الليجي أو 3 كوارت تاع الليجي، تتعملها كلها الترمنتي تنسب تحت السحطة تاعها. عليك باولو وصل بيش رمى الفانتاج تياو بيش يربح للكريستو، يربح الكريستو. واللورا باولو يكمبلي بيش يايدو لهم اسمع انتم ما عملتولي ابدا خساره، يعني يكم تنسيون بينيتنا وكونفليكت وما هنش نقبلوا يما اسكمش. انتم اللي ارتشفيتوا الافانجيل ويسبحلي كيكو قاعدين مش يعجبكم بالزيت ابدا خساره ما عملتولي. انت تعرفوا اللي محبه مرضى فيزيكا بريتكايت لكم الافانجيل الاول ضربه، وداك اللي كانت تجربتي محبة القادة فيزيكاتية ما استمليتوش أسد ديسغوستايتوه إما الآيتون بحالا أنجلو تالا يوم مساجير تالا بحالا كريستو جسون نفسه أتفكرهم في ديك الاستاديو متى التقاو الأول ضربة من يفن كيلو في شي سوق يو في شي بياتزا يو في شي صالة مكرية. باولو كي كان هو بيعمل يسي بوست وهو فيارا الناس يبريتكالهم أبرتامنت انسرتا وكل اللي متى كان فستهم كان اتباطي من دي المرضى فيزيكا ما نفروش كانت بروبابلمنت عرفنا يايدو اللي كانت شي ديوفيا في الفيستا تياو شي جلاوكوما ما يمبورتانيش خلينا بالكورزيتا ما يمبورتاش. بيرو كلو دين الدبوليتسا اللي في شكلته اللي متاتو وشورته واحدة قال المهبة اللي كلو لين داون ناس متلوفة
xorta ra biex iwaslilhom l-Evanġelju. U allura Pawlu qed ifakkarhom f'dan ir-riċeviment grazzjuż li huma tawh. Laqgħuh, avolja kien debboli, marradi, irċivewh. Saħansita jgħid li intom ilqajtuni bħalli kieku kont Kristu Ġesu nnifsu. Ġesu nnifsu qal li min jisma' lilkom jisma' lili. Vera? Aħna xandar, aħna ambaxxaturi tiegħu. U dawn laqgħuh u Pawlu qed ifakkarhom f'din l-afflizzjoni illi kien qed ibati minnha, però laqgħu l-Evanġelju. Raw illi l-bxara, l-aħbar li kienet waslilhom kienet verament aħbar fenomenali. Aħbar li tottalihom, aħbar li twaslilhom il-maħfra mingħand Alla u laqgħuha. U laqgħuha mhux għax Pawlu kien setan fiżikament, aħna ħafna drabi naraw fuq il-medja xi ħadd xi kellim jew xi politiku li jaf jitkellem, jaf huwa elokwenti, jaf jikkonvinċi, jaf kif poġġi l-kelma. Qed tifhem u titbellaħ tisimgħu. Titbellaħ. Vera? Hawn ċertu nies li iżommuk kif jitkellmu. Isaħħruk. Per Pawlu qal isma' jiena kont marit fostkom. U forsi anke kien itemtem, kien għall-inqas meta mar f'Korintu qal li tant kien beżan li Ġesu kellu jidhirlu billi qallu tibżax Pawlu ma tkellem għax għandha ħafna nies fil-belt. Pawlu kien bniedem tad-demm u l-laħam bħalna. U anke din il-marda ma żammitux milli iħobb il-dawn in-nies. Seta faċilment qalu jiena marrad ħanoqgħod fis-sodda nagħmel 4 ijiem lif. Mhux tajjeb? Ma xorta waħda. Baqgħet dej. Luteru jgħidilna li Alla għadu qatt mażel bħala ministri tiegħu lill-lonja, is-setanin, l-orrif, skont il-ħam iżda aktarx lill-foqra, id-dajfa, lill-disprezzati sabiex jeqret kull ftaħir fil-bniedem. Kieku Pawlu kien elokwenti, kieku kien xempju ta' saħħa fiżika. Qabel il-qawwa tiegħu kienet tidher bħala l-ettori ġar minn nifsu li hu qawwi u setan biżżejjed biex jirbaħ u jikkonverti lin-nies. Ma dik kienet il-kontra. Pawlu kien debboli u il-debbolizza tiegħu għamlitha aktar evidenti li l-eċċellenza tas-seta, il-fatt li dawn in-nies daru mill-idoli lejn Alla l-ħaj, di kienet opra mis-sema. Kienet ħidma tal-Ispiritu Santu. Fatti fil-Korintin Pawlu jgħid li aħna għandna dat-teżor il-Ministeru tal-Evanġelju illi kollha kemm aħna. Predikaturi imma wkoll Kristjani jistgħu jkunu xandara tal-Evanġelju, vera? Li naqsmuh ma' ħaddieħor wiċċ imwiċċ madwar mejda b'kafe qudiemna nistgħu nitkellmu l-Evanġelju man-nies. Ma Pawlu jgħid li għandna dat-teżor f'reċipjenti xaqqu fin, reċipjenti tal-fuħħar. Ġarra tat-tafal. Tolqota daqsxejn ħażin tinkiser, dajfa, vera? U għaliex Alla jinqeda bina li aħna dajfin biex waslu l-Evanġelju, sabiex jintwera li din l-eċċessività tas-seta tappartini għal Alla u mhijiex minn nfusna. Is-seta tal-Evanġelju hija seta divina. Għalhekk Alla jiddepożita l-Evanġelju fina u jgħidilna Ġesu bħalma l-missier bat lili jien issa nibgħat lilkom. Il-miki qed jibgħat. Ma kienx qed jibgħat l-anġli li ma jiżbaljawx. Qed jibgħat nies dajfa. Bħalma kien l-Apostlu Pawlu fl-aħħar mill-aħħar. Ma Pawlu kienet l-ambizzjoni tiegħu illi dak li rċieva b'xejn jgħaddi ukoll b'xejn l-ħadd ieħor. U allura irridu noqogħdu attenti l-aħwa. Illi ejjew ma niddisprezzawx il-dawk in-nies illi jgħalmuna u jxandruna l-Evanġelju. Ma nix nadurawhom. Alla ħares naqgħu f'dak l-iżball bla sens, naturaw l-Alla waħdu. Ma tifhem.
ma ħanżolqu fin-niexa f'hawnhekk. Però laqqas għandna għalfejn niddisprezzawhom. Iva, nafu l-Evanġelju huwa t-teżor tal-Knisja. Imma Alla jinqeda b'nies bħalna, vera? Darba meta Luteru kien qed imut u l-ħbibu kien qed madwaru u qed ippruvaw jankoraġġuh u jfarġuh, u għed minnhom għallu Martinu, għallu kemm għamil ġid, kemm ikkonvertew nies, x'bidla saret fil-Knisja minħabba fik. U Luteru jieġbu għallu jien ma għamilt xejn. Il-kelma għamlet kollox. U frattant Alla juża nies taddemmu l-laħam bħalna. Pawlu jgħid lit-Tessalonkin aħna wkoll nirringrazzaw l-Alla kontinwament għalikom. Għax meta rċivejtu kelma Alla mismuha minn għandna, qegħdin tarawha? Ja l-kelma Alla mismuha minn għandna. Alla tagħna dan id-depożitu tal-fidi, Ġuda jitkellem dwar il-fidi mogħtija lill-qaddisin darba għal dejjem. X'ħan nagħmlu b'dat teżor? Ngħadduh il-ħadd ieħor. Għaliex meta inti taqsam l-Evanġelju ma' ħadd ieħor, it-teżor mhux ħanqoslok. Ħajibqa' għandek it-teżor, imma ħajgawdiħu wkoll ħadd ieħor. Ja l-kelma Alla mismuha minn għandna, intom aċċettajtuha mhux bħala kelmet il-bnedmin. Iżda bħalma realment il-kelma Alla li wkoll topera fikom illi temnu. Ja il-kelma ta' Alla. L-Evanġelju għandu awtorità divina fuqna l-koll. U allura jekk xi ħadd fil-Knisja jista' jkun il-predikatur innifsu ta' ġifieri, forsi joffendik u titlaq mill-Knisja. U ma tibqax dixxiplu ta' Ġesu. Xi tkun qed turi? Tkun qed turi, ara taqblux miegħi. Il-fidi tiegħek ma kienx fi Kristu, ma kienet fil-bnedmin. U għalhekk aħna nibqgħu flimkien u nipperseveraw flimkien, avolja kull dan nirfsu fuq il-kallu ta' xulxin u weġġu xulxin, il-fiduċja tagħna u l-ħarsa ta' ruħna hija fuq Kristu. Hekk jew hekk l-Ispiritu Santu jinqeda b'tipi differenti ta' predikaturi tafu daqsi. Kull predikatur mhux bħal ieħor, qed tifhem, imma xorta ixandru l-istess Vanġelu. Hu Apollo fi żmien Pawlu, mela Pawlu mar Korintu l-ewwel darba. U warah mar Apollo, mbagħad mar Kefa wkoll Pietru, u dawn kellhom f'dil-Knisja kellhom dawn il-predikaturi famużi. Imma t-tlieta b'karattru totalment differenti. Pietru li kien għamilha ma' Ġesu matul il-ministeru tiegħu. Apollo li kien studjuż tal-Iskrittura u elokwenti, jiġri jaf kif ipoġġi l-kelma. Fl-Atti tal-Apostoli naqraw li ċertu wieħed ludi ismu Apollo li xandrin minn twelidu, raġel elokwenti. Kien jaf iħaddem il-lingwa. Ġie f'Efesu u kien setan fl-Iskritturi. Kien jafu fuq ponut subaħ l-Iskrittura. Dak kien istruit fit-triq is-sit u ferventi fl-ispirtu. Imbagħad naraw Pawlu illi jgħid illi il-kitba tiegħu hija goffa. U vera kultant diffiċli biex tifhmu l-Pawlu, vera? U Pietru għandna rekordju ta' priedka tiegħu li kien jippriedka pjuttost sempliċi, jgħid l-istorja dwar Ġesu. Kollha qegħdin ixandru l-istess Vanġelu. Fatti Pawlu jgħid fl-Ittra l-Korintin, mela x'inhu Apollo u x'inhu Pawlu? Dawk li jippritkaw l-Evanġel x'inhuma? Għal kif jiddeskrivihom. Biss servi. Sefturi tal-Alla. Is-seftur mhux importanti. Biss servi. Li permezz tagħhom intom immintu. Saħansitra bħalma s-sit tal-opportunità lil kull wieħed. U ver Alla jagħti opportunitajiet differenti. X'opportunità ta' lil Billy Graham biex jippriedka lil miljuni ta' nies.
imma kemm hemm 10,000 ta' predikaturi illi ħadd ma jaf bihom. ħadd ma jaf bihom. Illi wettqu l-ministeru tagħhom kienu fidili, kienu rajja spiritwali ta' 20 ruħ, 30 ruħ. U Alla qiegħda bihom xorta waħda. Pawlu jgħid jiena ħawwilt, Apollo saqqa, iżda Alla kabbar. Hekk mela la min ħawwel mhux xi ħaġa u lanqas min isaqqi, iżda biss Alla li kabbar. U għalhekk m'għandniex impoġġu l-fiduċja tagħna fi bnedmin bħalna. Misħud kull min ipoġġi l-fidi tiegħu fi bniedem bħalu, jgħidilna Ġeremija. Imma mbagħad ikompli imbierek min ipoġġi l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Id-diversità ta' predikaturi illi Alla qajjem matul iż-żminijiet jekk insemmu l-Griżostmu, Wycliffe, Calvinu, John Knox illi fuq il-pulptu kien qisu rada. Ir-Reġina tal-Iskozja qalet ma ħadd ma nibża ħlif mit-talb u mill-predikazzjoni ta' Giovanni Knox. Tifhem? Ma mbagħad għandek predikaturi ħelwin illi xorta jgħaddulek il-verità tagħha bil-mod tagħhom, bl-istil tagħhom. Jonathan Edwards, illi kien ikollu il-manuskritt tal-pritka u jaqrah u fit waħda jżomm ix-xema għax kien bagħti bil-vista. U konvertew eluf ta' nies. L-istess Moody, il-pritka l-mħabba talla, Lloyd Jones kellu dak tiegħu, l-istil tiegħu, MacArthur. Nistgħu nibqgħu nsemmu li mardux ninsewja li Alla juża ġarar tal-fuħħar. Nies dajfa, irġiel illi huma xejn speċjali. Saqsu l-marti, min xejn speċjali. Jekk hawn xi ħadd li jafni u qed jgħix miegħi u jaf min jien bniedem bħal ħadd ieħor. Jien Kristjan komuni bħalkom. Pawlu ikompli biex jgħidilhom, allura isma' tiftakru li din il-relazzjoni li kellna bejnietna kemm kienet ħelwa, il-qajtuni, smajtuni, il-qajtu l-Evanġelju, u se jgħidilhom mela fejn imela l-barka tagħkom? Għax sar minna din il-kamraderi li kellna, dil-ħbiberija li kellna. X'sar minna? Fejn imela l-barka tagħkom? Għax nixdilkom li kieku kien possibbli kontu taqlaw għajnejkom u tagħtuhom li. Probabilment id-djoma li tfisser li kontu tagħmlu minn kollox, anke biħsara tagħkom infuskom, biex tgħinuni, biex taġivolawni, biex turunna mħabbitkom. Ġifieri kien hemm din rabta ta' mħabba, imma l-problema issa kienet illi dal-Ġudajisti offrewlhom verżjoni oħra tal-Evanġelju u ma kien Evanġelju xejn. Għax meta tħallat l-opri tagħna mal-grazzja tagħlla, il-Vanġelu teqirdu. Il-Vanġelu huwa purament illi Alla iħobbna, avolja aħna midinbin u jaħfrinna permezz ta' Kristu Ġesu. X'għandi nagħmel biex nkun salvat? Saqsih l-assis tal-ħabs, Pawlu Sila weġbuh mingħajr tidwil mal-lewża. X'qalulu? Emmen fil-mulej Ġesu Kristu tkun salvat. Intu darek. Dak huwa l-Evanġelju. U dawna il-Galatin oriġinalment urew din l-affezzjoni kellhom dan il-ferħ fl-Ispiritu Santu, kellhom irċivew dil-barka mis-sema. Kienu jafu li huma ġustifikati bil-fidi. Kienu jafu li jissandhom il-maħfra minn Alla, li Alla adottom bħala uliedu, laqahom fil-familja tiegħu. Fejn imela l-barka tagħkom? U l-Kristjan kapaċi jisvija. Jekk ma nkomplux inżommu sħiħ. U Pawlu jgħidilna li l-Evanġelju li pratkajtilkom tridu żommu sħiħ fih, altrimenti tkunu ammintu għal xejn. Ġesu jgħidilna li dawk li jissaportu sa tmiem
dawn ikunu salvati. U allura ma nistgħux nitkessħu. Ma nistgħux nkunu arroganti. Ma nistgħux noħduha battituni leġġiera din. Li rċivejna l-Evanġelju jfisser li rridu ngħixuh, li ngħixu fil-libertà tal-Evanġelju. Mhux nitjassru b'regolamenti li għaddulna b'nedmin oħra u jidulna daw tridu tosservawhom, altrimenti ma ssalvawx. Le, Alla laqana għax iħobbna permezz ta' ibnu Ġesu. Dana iż-żelu spiritwali ta' dawn in-nies fil-Galazja, għall-inqas xi wħud minnhom jew ħafna minnhom ma nafux kemm. Kienet jisfuma. Kien qiegħed jiġi fix-xejn. Għaliex? Għax kienu qed iduru mill-grazzja għal-liġi. Flok ma baqgħu igawdu l-grazzja li huma mill-qwejn minn Alla. Mill-qwejn minħabba l-fatt li ibnu Ġesu pattal dnubietom darba dejjem fuq is-salib. Rridu noqogħdu attenti l-aħwa li l-affezzjoni tagħna lejn Alla u lejn xulxin kapaċi tiksaħ. U tafu meta tiksaħ? Meta nitilfu jew nibdew ninsew l-Evanġelju. Għax l-Evanġelju jżommna imħeġġin. L-Evanġelju jżommna mixowla għal Alla. Għaliex aktar ma napprezzawh, aktar nifmu il-għolu u il-font il-wisa u it-tul tal-maħabba tal-Alla illi teċċiedi kull tarif uman. Qatt ma tista' tgħid, tista' fimta l-mħabba tal-Alla, fimta totalment. Qatt. Laqqas fil-ġenna min ta' tifhimha. Hija mħabba infinita. U aktar maħna nitbaħbħu u nomu f'din l-imħabba, aktar nkunu mħeġġin għal Alla. U dik il-barka ma nitilfuwiex. Pawlu għalk saqsihom fejn imela l-barka tagħkom? X'ġaralkom? X'ġara? Żgur li ġaralhom kienu qegħdin ipartu ġojjel ta' vera ma' biċċa ħġieġa illi ma tiswa xejn. Rridu nassu l-aħwa kontra ir-regress. Il-flok ma ngħaddu l-qudiem u flok ma nixxabtu lejn ċaċet ola illi nistgħu allura ingawdu il-ħbiberija tagħna malla. Nibdew niżżersqu għal isfel. Hija possibilità. Hija possibilità jekk aħna ma nassux fuq nfusna. Rridu fuq kollox bħala priorità li nġeddu l-ferħ tas-salvazzjoni tagħna kuljum. Kuljum. Għamel proponiment ma tiftaħ għajnejk fil-għodu. Irrid ingawdi l-ferħ tas-salvazzjoni tiegħi. Irrid ngħix fid-dawl tal-grazzja tal-Alla. Din il-ħeġġa suppost tiżdied minn sena għall-oħra. Suppost tavvanza fija, mhux tonqos. Pawlu jikkonkludi billi jgħidilhom mistoqsija niggieża imma wkoll mimlija niket. Isimgħuha. Mela sir tagħtu tagħkom għax ngħidilkom il-verità. Sir tagħtu tagħkom għax qed nagħmlulkom pjaċir? Għax qed nagħtikom l-aħjar li jista' jkollkom bħala bnedmin? Sir tagħtu tagħkom għax ngħidilkom il-verità? Pawlu kien skjett. Ma kienx jilab bil-kliem. U hekk għandna nkunu kollha kemm aħna. Illi l-abjad ngħidu l-abjad. Illi nxandru bit-trasparenza, mingħajr ipokrisija, imma din l-onestà u rridu nkunu nies onesti. Avolja espressa bimħabba ħafna drabi tweġġa. Ħafna drabi tweġġa. Lil-Korintin qalilhom jaqgħu aktar ma nħobbkom inqas tħobbuni. U kultant hekk jiġri vera. Xi ħaġa li traġika. Meta predikatur jiġi jikkoreġik bil-ħlewwa u bil-kelma tajba u inti tieħdu ħażin. Tieħdu fid-demm id-dars, tibda tara ikraħ. Għalkemm tiġi tpoġġi fuq is-siġġu u tisma' l-priedka tiegħu mhix tiswielek għax m'hemmx dik ir-rabta.
m'hemmx dik ir-rabta. Għalhekk irridu nassu fuq nafusna illi il-predikazzjoni fidila niftakru tista' tfiri, tista' tweġġek. Mhux il-predikatur għandu xi ħaġa kontrik? U qed toħodha personali? Imma l-verità meta inti ma taqbilx m'intix konformi magħha, ħatweġġak. Tista' tkun weġġa motivata mill-mħabba u xorta tweġġak. Proverbi 27 vers 6. Fidili huma l-ġrieħi ta' ħabib, imma l-bews tal-għadu qarrieqi. Smajtuha? Meta hemm ħabib u vera jimpurtah minnek u jiġi iwidbek jew jikkoreġik, kapaċi tweġġa. Imma mhux aħjar hekk milli jkollok ħabib falz u jiġi imelsek u jagħmellek żiżi u jgħidlek wejja mhux xejn, qed tifhem, u jħallik fil-modja tal-infern. Ħafna nies jippreferu illi il-predikaturi ikun wieħed illi ma joffendihom qatt. Kollox wartu żgħar, ejju nitkellmu fuq affarijiet sbieħ, affarijiet pożittivi, imma mhux issemmi l-infern. Imma mhux issemmi l-indiema. Arma mhux teħodha kontra xi tagħlim falz li hu trabba bih. Pawlu Timotju jgħidlu priedka l-kelma, kun lest fi żmien u barra minn żmienu. Ikkonvinċi, ċanfar, eżorta. B'kull paċenzja u tagħlim. Għaliex b'kull paċenzja? Għax nafu li n-nies se jirreżistu l-Evanġelju. Mhux jgħodu għalih millum għall-għada. Għax għad jiġi żmien meta d-dottrina korretta, ġifieri t-tagħlim tal-Bibja għad jiġi żmien meta mhux se jissapportuh. Iżda b'widnejhom jikluhom se jakkumulaw għalihom nfushom, se jiġbru gozza għalliema skont il-passjoni tagħhom stess. U se jdawru widnejhom lemm il-verità u se jkunu ddevjati lejn il-ħrejjef. In-nies jippreferu jisimgħu il-ħrejjef flok il-verità tagħna. Tgħidli ma xi ħrejjef huma. Ħrejjef pereżempju illi Marija om Ġesu illi aħna nħobbuha u nirrispettawha u nsejħulha mbierka, illi Marija ittellet fis-sema bir-Ruħ il-ġisem. Hija gidba. Hija gidba illi toskura il-fatt grandjuż illi Ġesu waħdu kien imtella lura fis-sema bir-Ruħ il-ġisem. Il-ħrafa illi jekk titlob lil san dak jew santa dik se tisimek. Meta aħna nafu li Alla biss huwa omnipreżenti, jinsab kullumkien u jisma' t-talb tagħna. Għalfejn nopponu dik il-ħrafa? Għaliex irridu naffermaw li Alla tagħna u Alla ħaj, il-ħalliq tas-sema u l-art, illi jisma' u jonora it-tħannin u s-suppliki ta' uliedu. X'inhi l-ħrafa illi Marja kienet imnisla mingħajr dnub u għexet mingħajr dnub? Meta jinfisha tgħid illi jiena nifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Salva mid-dnub, bħalma salva lilna. Ċertament kienet mara ta' devozzjoni u fidi u umiltà kbira. U nżommuha bħala mudell għalina l-koll. Imma li tajt illi kienet bla dnub, assolutament bla dnub, meta nafu li Kristu waħdu huwa bla dnub. In-nies għandhom ħabta illi ikunu ddevjati l-ħrejjef, il-ħrejjef joġbuhom. Il-ħrejjef joġbuhom. L-idea illi jaħambur imbagħati f'dan il-post imsejjaħ purgatorju, illi bħala idea kienet fil-paganizmu qabel ma twieled Ġesu. Kienet idea popolari. Iddaħlet fil-Knisja u allura ħammur ħalli nissaffa minn dnubieti bil-dbatijiet tiegħi. Għalfejn nopponu għadik, l-għonet il-Bibja ma tgħallimix. U t-tieni net qed tgħid mela il-sofferenza ta' Kristu fuq is-salib ma kunux biżżejjed biex ingħatfuk minn dnubietek. Lut kapitlu 1 vers 3 jgħidilna illi wara li Ġesu ippurifikana minn dnubietna għad bil-qiegħda fuq l-leminija tal-Alla.
kellu raġun Pawlu jgħidilhom mela sir tgħadu tagħkom għax ngħidilkom il-verità. L-aħwa, tgħalmu għadin. Meta tisimgħu xi ħaġa illi toqroskom għandkom bżonna. Mhux idduru kontra l-predikatur. Għandkom bżonna. Itlu fil-kamra privata tagħkom, itolbu lill-Alla. U għajdu, smajtek, iċċarajili din. U rjeli. Ħafna nies ħajwarbuk. Tajdilhom il-verità u josfru. Ma jkunux iridu illi ikollhom relazzjoni aktar miegħek. Ma din l-istorja ila ġejja mill-antik meta Ġesu ppreżenta lil nifsu bħala l-ħobs ħaj li niżel mis-sema u għalilhom jekk intom ma tiklux il-laħam ta' bil-bniedem u tixorbu demmu ma għandkomx ħajja fikom. Imma aktar minn hekk għalilhom meħabba fekk qedtilkom illi ħadd ma jista' jiġi għandi jekk ma jkunx mogħti lilu l-misfir. Ġesu kien qed jiskandalizzhom lil dan nies. Dan nies kienu minfuħin bihom fushom. Illi kienu jaħsbu li huma tajbin biżżejjed. Illi huma uliet Abraham. U Alla ċċettana u aħna l-poplu tiegħu. U Ġesu qal le. Ma għandkom ebda ħajja fikom. Jien nagħtikom il-ħajja. U ara ma taħsbux li intkom għandkom li tiddeċidu intom se tagħmlu bħajjitkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jiġbdux u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Kienet jurina li s-salvazzjoni tiddependu minnu biss. Minnu biss. X'ġaralhom dan nies? Minn dak iż-żmien ħafna mid-dixxipli tiegħu daru lura u ma mxewx iktar miegħu. Ma mxewx. Ma ġobhomx ix-xogħol. Il-verità damdmithom. Flok ma qadu għalija u s-sottomettew għalija u rċivew bil-ferħa. Għalhekk Ġesu qal li-12 jaqgħu intom ukoll tridu tmorru kif għamilha mistoqsija nafu fiċ-ċert. Illi Ġesu rrid jgħidulhom hekk. Ara m'intom ma trux marrux vera. Għax intom magħżulin tiegħi, intom il-magħżulin tiegħi. U jiġu x'mu Pietru qallu, Sejt għand min immorru int għandek il-kliem tal-ħajja eterna. U aħna minna u sirna nafu li int il-qaddis tal-Alla. Xi stqarrija. Mulej, jekk ma għandniex lilek ma għandna xejn. Imissa l-għandna lilek, le, mhux ħammorru għand Budda, mhux ħammorru għand ħadd aktar. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U Ġesu qallu mhux jien għażiltkom 12. Mhux jien għażiltkom 12. U kien jafu wieħed minnhom huwa Xitan. Ġesu huwa s-sovran, Ġesu huwa s-sultan. Ġesu huwa s-sultan fuqna. Meta kien mislub, dan huwa s-sultan tal-Lut. U l-Bibja tagħmilha ċar mhux tal-Lut biss, tal-umanità kollha. Tal-umanità kollha. Illi aħna rridu nilqgħu il-verità għalkemm tneżżana spiritualment aħrwenejn u turina x'aħna u tweġġana. U tajdinna li l-emejjel tajba tagħna huma ċrara timnitna. Nixxokkjaw ruħna, imma dak li għandna bżonn nisimgħu. Għax dik hija r-realtà. L-ħomija f'kieku bħala kongregazzjoni titolbu għalina li nagħlmukom għaliex meta kienet l-aħħar darba li tlabt għal predikaturi tal-Evanġelju f'Malta? Intom taħsbu li hija xi ħaġa faċli li nitilgħu hawnhekk u ngħidu affarijiet li nafu nkunu nafu li qegħdin weġġgħu in-nies. Taħsbu li hija xi ħaġa faċli, jien nixtieq nkun ħabib ma' kulħadd. Ma' kulħadd. Imma jekk kien predikatur fidil tal-Evanġelju ma nistax inkun ħabib ma' kulħadd. Ġesu ma kienx ħabib ma' kulħadd. Kellu folla kbira ta' nies, ħafna minnhom telquh. Ma ġobhomx ix-xogħol. Tolbu għalina l-aħwa. Tolbu għalina biex il-talim tagħna jkun b'fedeltà. L-iskrittura, l-interessija li nispjegaħilkom, nurikom xi tfisser u kif tapplika għalikom, kif issa ħatmorru għan barra u tgħixuha dak it-talim.
Allura ma għandi ebda jett illi jiena nkerraha jew insebbaħa. Kif inhi? Dik waħda. Itolbu għalina biex ikollna dik il-ħeġġa fl-Evanġelju. Illi l-Evanġelju jibqa' jissemma, jibqa' joħroġ f'dal pajjiż maħbub tagħna. Illi nippritkaw b'imħabba, mhux b'vendikazzjoni, mhux brabja le, b'imħabba. Ġifieri illi nixtiequ l-ġid spiritwali tal-nies huma minn huma. U nippritkaw kol b'urġenza, b'sens ta' urġenza. Hawnhekk maħniex qegħdin nilagħbu, maħniex qegħdin divertita. Richard Baxter, pastor tal-antik, jgħid pritkajt bħalli kieku minix ċert u se nerġa' nippritka. Pritkajt bħal wieħed qed imut lin-nies qed imutu. Wow! Ġili nisimgħu predikaturi fuq il-YouTube illi ħsibhom biex iddaħqu n-nies. Dax ġennu. Mela ħanqogħdu nikkummedjaw. Alla tagħna aħbar illi bija tagħmel differenza bejn l-infern u l-ġenna. Bħalma qal Mosè Dari. Illum qed impoġġu qudiemkom il-ħajja u l-mewt. Għażlu l-ħajja biex tgħixu. Allura dak is-sens ta' urġenza. Tobba l-verità biżżejjed biex imqar meta tassalta u tattakka l-gburija tiegħek u dnibiet oħra mistura fik. Tilqaħħa l-verità. Tilqaħħa. Ħabib veru jew raj spiritwali veru ma jgħidlekx isliem meta m'hemm sliem. Ġurik ir-realtà. Anke jekk jiskom dak, anke jekk saħansitra jweġġak. Mela, biex nikkonkludu. Jekk int legalist u qed tippoża ta' Kristjan, imma fil-qalb ta' qalbek inti temmen illi dak li nagħmel jien jiddetermina mhux l-infern jew il-ġenna. U allura rrid nistinka u nagħmel u rrid nitgħammet u rrid nitlob u rrid naqra l-Bibja għax ma nagħmilx dal-affarijiet ma salvax. Ġifieri il-kollox qiegħed jistrieħ fuq hekk innifsek u l-Kristu nsejtu. Jew allura tista' wkoll tirraġuna li Kristu salvani, immissa jonqos minni li rrid inkompli għaddej u jekk ma nagħmilx l-opri tajba u jekk ma nagħmilx ħilti Alla jirreġattani. Meta la jidinna jħabbejtek b'imħabba eterna. Imħabba eterna. Għalek komplet nżomm il-fedelta tiegħi magħkom. Alla mhux ħejtlaqna. Għaliex? Għax it-pattija l-dnubiet saret fuq il-Kalvarju. Hemm il-qofol ta' kollox. U għana rridu ingawdu il-libertà illi Alla tagħna. U allura rridu kollha kemm aħna nduru lejn l-Evanġelu tal-Grazzja. Alla urina favur. Alla mhux qed tikkonsidra l-merti tagħna. M'għandniex merti. M'għandniex. Jekk taħseb li għandek il-merti, ifisser kemm inti kburi. Xejn aktar. M'għandniex merti. M'għandniex merti. Aħna l-koll kemm aħna ddevjajna. Il-koll kemm aħna tħassarna. Taħt il-siena mill-valenu tas-srib. M'hemmx biża' Alla qudiem għajnejhom. Din hija d-dijanjosi li jagħtina Alla dwarna nfusna. Irridu nduru lura lejn l-Evanġelju tal-Grazzja. Illi Alla fittixna u sabna meta aħna konna qegħdin niġru l-bogħod minnu. U sabna. U arrestana. U qal intom tiegħi. Irridkom fis-saltna tiegħi. Itlu u gawdu mill-libertà illi nagħtikom jiena. Waħda mill-għanijiet tagħna tajt maħfurin bil-grazzja biss. Ħatjin ħabna kif imiss. Biex ma jibnu nirtu l-ġid laħaqna bit-twelid ġdid niddependu fuqu biss. Li ħellisna mill-abiss u tamitna rebbiħin
f'saltna terna imdaħlin. Amen.